Matijong ni phai kre sir keparni Diphu rukasiana long ok Langpong home delivery service kangpu. Diphu ang kangarat hem todun penta ok ki mungki chojia phan jorke avarsai Langpong. Diphu long supiara ra phan isi birta kini. Hem todun penang itum ok ki mung chu intung lipute isi avarsai kini Langpong pung. Diphu rukasiana long kido Rakesh Hansi lepen holison milik jirpo bang hingetum chilangsi Diphu rong supiang kang phan ok ki mung ki pador lukjia phan si saiden pondong. Ok Langpong puisi home delivery avarsai in pu ponsi ok ki mung ki choji aning ke hang toma phan varsai wan pilong. Ok Langpong long ki long ponji lake phag ok ki mung ador lake pharohini ra phokep. Local avo ok ki mung ador lake pharo ke thom. Broiler ok ki mung ador pharohini ra phokep lapen lang ok ki mung ador lapen pharohini pusi pachini pondong. Lapen ke thon damana mate delivery charge lapen ajak ke hilwa tengsi en pon pobuda pachini. Lapen ki munga ok ke long ponji lake ada por phai troxi pen chengsi arni kang sam por phai ner kep antame varsai doji puta pachini pon. Ang ton penalam kachini ji lapen hem nang thon ko ok Langpong choji ning hang plepute screen along ki pak Langpon 69004072 90 lapen 700218538 along kahumri Japan pachini lo. Telaso bangke nilutum hadak dan narong nong takdam tang 15 la December sin nilutum impulo. La pendat tu bangkang konon hadak di pulang perstam misantak taksi kangpu Japan sin nilutum jisik lo. Jisik suta me pin dak di pu bangkal an jisik pa mekalong la dari masang nilutum panang cohang lo. Suta me kangpu Ji bangke formalities ni bangke so pati chat tahela. Tapi pin ni mara bangke nilutum han pace thang pon bom nak polam sin nilutum hanang kahang lo. Lapen mane ok mukap matam nampen tadi man mane order bang du masih lepu pasti tampon mamang pasti nanti teman kahang loh lepen nanti teman setami nanti teman lam jat trupen pina anu muni teman lah di puang kang bong teman ta nampi tami pon pupu sining telo. News report Carbing Long Line.